Umurebe wa Rubirizi Center awe bari kwano geno miso no kutukora tamukutu kandi ncokora mbani nsima mnonga ndi kwebaza echo kwano ukora ncho kire cyamani nimkusaba ku subscribinga iwaya abataka subscribingire kandi ubase kwano likinga ncho kire cyunjo ogumano sharinga video yeje ninga sama kora gutwantu kuteraho nobano tereza mani omukuru Judith Amanya Omuganuro kandi obiro yesembereho omukaruru ka NRM abwa Women MP abwa Rubirizi district ngaso wabachara Yarugireyo yasima abantu bo mugombora ya Katunguru hamwe ab'insonga zitari zimwe na zimwe ubwo nagira ngo kirekire nageze kureka nazo mugombora ya Katunguru bambi no kwenda kandi ubiruba yamaze kuba nasingwa no kwenda ngo abase kuba nayamba amagara gabo ekiro tuke nagira ngo uko yarabiremo yazire umuparlament nanda kumaza yaranise by'amagara muri secteur Rubirizi birukubi hamwe na n'ingudo abasokona batwara life jacket kandi gutumusangira mu makageye hari na parkinga na steka motoka nuko kwata umuhanda kika umwaro gwa Kasaka akabahereza bamubataka bakasaka basimire Judith Amanya Omuganuro abo kubaretera life jacket kandi bawenjera no kumugambera ngumazimano baza kumwereza karuru abasokona zo mu parliament abayambikize bucorogodo kuya district yabaho inguduza yabo ya Kasaka teka kurwaga negumane bateganisa munonga kana nawe abasokwa nakireba akubenzura ebere nyingi nko kurugayo hakaza umwaro gwa Katunguru nabo bakabasa kubana bamusaba kandi bamugeza no kumusima kugira ngo ubari Uganda Conservation Foundation ngo akana gizo kwa naboreka engereso mukwano barira kandi na ningereso ko neberinda nk'abantu abakutura hina nirinduriye nyamiswa akubagita amwe na paka okoreka ngo asokwana bamanya ekitu eche nyamiswa eziri omukweneza besanasa no paka nko kuzino mugaso kandi nko kuzikureta intase no babasokwana bamusima niko kuza umurikazinga na wakabatwara kazana na muri kisenyi na wakabatwara konko ibintu nibinje munonga nza kuba nimbe kuteraho basokwana baborokiriza kandi tukugenda omiso omukurama aba bantu banywani banje abantu ba mwaro bakatunguru nimbakunda munonga nibanyita Amanya Judith Amanya Omuganuro nkunzi yabinzi ninkunda abanyarubirizi bakamba karabutambira nikakubanza ubututi abantu aba bakampagira nagira ati mbwenu reka mbasime kandi mbanse kubendeza amagara marungi ndi kubahereza life jacket save life jacket ne saving amagara ninga netamba abo kubo muntu wazo mumizi wabo dijwire hakagira nketi zibeta abo wundi naka gonye katere lyato ninga enshere ukagwa mumizi no basa floatinga higito kafa so neza kubahwera kubakuma kugira ngo bakomeze n'amagara mazo ni mpamvu bine byinji munonga ebyamagara ubundi nangwa n'amashomero n'ebintu byinje kubateganisa konka kuba kwa bin life jacket abo borotse wabo nenyanja mbene hati yandinga yabaherezo muzigo kubombereraho so nimbasaba ngo mugume n'amani mwekume kandi nangwa neje ndware ya corona nayo muje kumena nego bijona abasa kumusukura izota abena kono kitangoro cya conservation cy'usapotingwa uwa abali bamwe abena ikahansi abasa kusomesa abantu ibintu bikwatagine na uwa kandi babasa kumanya mugaso kwa uwa kweyine Omuganda n'abantu bawiciro abakuru mukaka subageza wateko no kuchondoza kugira ngo revenue shares kazira bezika hansi abaliyo mu muntu akosa kuridinga revenue shares kurekwa mu abasakubika amuntu wa hansi na mulongo wakuru mpaka kugira ikiyaganirwamo abukwatagine n'amarwaro n'amasomero sete zibeniziza bifuniro mbwire kandi tugeza ucumi tugeza kugira ngo twakora ubingani tukabe bemezi tumizamu zikora ikizkwita kirenti zikunda zimanya ngo ziriyo konka awe mbere y'abasirikare uko bayizere ikasanga turiyo mbwire wo bukenge titine kuruka sente n'ababariya ibintu bateka konka kibe cyugumira munonga kusanga ngo Bariya umuteka program ya life jacket kugira ngo tuzigure konka tubintu mangu ndeza pani ahamagara go Bariya konka mbone abwe saheza kugira ngo government ya Rwanda kugira ngo ikatekera munonga abantu baburyo kugira ngo nabo bahikabaganye mu government yabo mbone iki cyatiyambaho kugira ngo bamubwire kabukikabana twatishire ngo bagende ko parliament baze kusakira kabukikabagaruka kuri yakana bayina kuswa kutiya mu burungu bakwena ngo basube bagarukeyo tuyambira kusanga ngo nabo bakomba competingana nabo twatungiraho gafunite nk'abantu bavuriye namwe twasima omucyara Amanya Judith
nubo rataka bire member wa parliament abo kutekateka munonga kutekateka rito nk'abasuri kureka ngo bitutire tune cyetengo cyabara bitu kubariza life jacket televiziyo kintu mu bweremo kutekateka kandi nabo ababare bitaka batekateka akabareza ki akabareza life jacket nambo nabo burungi w'abantu bakasaka n'ababari abo no kutwariza hamwe n'abakoma bamato nanisaba cyakubishita kutarubuna kugira ngo ubuntu harimo ko hagira umwami omucyara Amanya Judith atubere member wa parliament akatusakira kusinga life jacket tubanchi manyisa ngo notumanya tuwena notumanya wena nebyetengo bitu monzo life jacket yatuhereza amagara kuko bazeta ngo life jacket nona yatuhamagara kurango abantu ba protected ngo mbacira kugwamo twosire kubarana bagwamo nabapfa ibitunya misozi banaga mbafa mwene watetse ni kimwe umubiri kubasa kuyamba amagara g'abantu bakashaka nakatungu kutwariza amazina gawe mushabe Israel chairman w'umwaka twasebera munonga abo kureba horare Amanya Judith natwikora munonga kwita Bariya abo kwatira Ebizibu umuyaga n'ugutere ryato ubwo mizi kandi wabo tere life jacket bekanga wafire twire tufuna butandu nyingi abo umuyaga nese kutera amato konkato twafuna life jacket ezito aratwasemerwa na munonga no muganuro twamukunda munonga kandi tumusaba ngo abantu mwena na munonga mu bakama bitu abarebeki Amanya yakora kugira ngo butandu yitechendere ubahagere nitwe tumahagere abasekuzo mu parliament kandi abasede kutekatekera ne lukiraho kandi Amanya Judith mukama president Amanya reto mutwareba kurukuru mulonga horubu bantu sabanga mbona ko wavuwazi leyo toba office zone tukuzumanyito kongati mangu hori aturi amiso gito twenda bantu kusabanga wagarukireyo kuwakuzayo kama yakemba kazayo yamba bakora rubudo cyo kizibu cy'amani ebiyanze nifa akatare kabura ebiyanze bandi tune kizibu cy'amani ahitwa abasoyi n'abasubizi bandi sabanga munonga urwo rwitu bagaragaye kayi kumuteka murufeyo mufemo rubudo cy'amani aha ekindi kizibu n'amarwaro bantu ebizibu kubura abafaye kunorebayo ebizibu kubura mu afaye kunorebayo obo hafa pastor obone bitanda fayo namuna igisaha abakazi birisi cyakativi akativi nyaruguru tunikizo akativi omukazi kuza kuzene mtwarebi gusa musota zine transport na itajine mpaka wazo koza okufuna akativi kuza kureba omukazi ekibimo baka twancha banko akuwagire MP tuyambe n'ebizibu kumande amazina tumisi yasi kusinga karuru ninza kurebuka ngo nayenegeza ebyamagara byatibwamwe amani Rubirizi twafuna hospital na namarwaro gitugazamwe mbazi na nabantu ba mwaro nkaba batekatekwaho baherezebwa ebintu byo kubahwera ntongire ngo bwenu obutakashire yoko konka kamba herezeki kibayambe bagume binamagara marungi na babana baterera Omuganuro Amanya karuru babe binamagara marungi na twaheza kusinga karuru n'abaninza yo kuza kubakorera nabwo nshange binamagara marungi so Rubirizi nimbaraga nso buhereza burungi nimbaraga nso kuimprovinga ningo kuonegeza ebyamagara okwenegeza ebyamashomero ebyo buhingi omwami Romanora abanyarubirizi hati nkakashaka urutoke rwabo ruba kutera mu bari kuhinga bari kuombera no mwaro nenyanja so nchongere ngo rekamba kwatireho urutoke rwabo rugume rubahwere kurunja kwa nazo omunyanja arugamu yafunira yakiziba kakantu kabasa kumuyamba aguma inamagara marinji so nisha abanyarubirizi make me your choice, I will be your voice. Yesu bimwe bigambo wasokone beurikiriza ebya Judith Amanya mwana nabataka manko ko basemerwa nko kwano bareba bari mu bemirira amya bazureza life jacket ngo kwano bareba nko kubagera ngo kizibu ne cyamani gonya nko kuzitoraniza bariya ubundi might zibora konka gonya kene wasakwato umuntu ubundi usange abo kujya nazure life jacket usange might yagume kozereki iryo ruguru enseri nazo nzibana zibategana samunonga ekiyaga akonora ngo nyaza ya Lake Edward amuna Lake George kusinga Lake Edward neberimu amahengo mingi munonga kandi agakubanaga no misona no kutera nk'iryato ubundi bakagwa umizi Amanya ekintu ari nagezo kuba nakora nagira ngo we n'umuntu webikorwa kandi takoraganisa kwiyaho akwana mango yaraganisa cyose kumuremera kandi kireta ubuzibu kuyo na systematic ateka kandi arekora ki areta norangu abantu bomwaro ibintu bice kubateganisa munonga life jacket nko kubari yanyaze jo basomukwana bazenda munonga norangu nabakama bamatu zikabarema gora kwa niza sente nyingi life jacket zikwatumuri bishatu 20 kandi zasokwana gabera egombora yakatunguru takarugaho amazina kaburukiro rice Ramadhani